Om Swastiastu. Alit-alit sareng sami, leng rahina mangken kacunduk sareng ibu. Punapi gatra alit-alit becek nggih? Nggih, dumugi tata becek lan rahayu nggih. Sadurung ibu nglanturang ngatur, ibu lakar nyinah yang angga. Wastan ibu ni Kadek Desi Bintang Maharani dados kepanggil Ibu Desi. Inggih, ring rahina sane becek puniki iraga pacang melajahin indik wacana bahasa Bali lan tata kruna bahasa Bali. Inggih alit-alit sareng sami, iriki wenten wacana bahasa Bali sane mamurda ibu teken ilumpuh. Sane mangkin ibu pacang wacen nggih. Pirengang sareng sami nggih. Buta teken ilumpuh. Ada anak buta teken ilumpuh. Ia matimpal rekat pisan. Ibu tusing lah nyama. Keto masih ilumpuh. Karena ia cacat tusing nyidayang megarapan. Nuju basangnya seduk tusing ada ane dara. Ditu ia ajak kedadua majalan ideh-ideh teken pisagane apang ia ngidang medar. Ibu ngandong ilumpuh. Ilumpuh matajun di jalan. Ada pisaga mang ia ngideh nasi, ditu mara ia ngidang medar. Ya diastun kitu, ia hidup rukun lan saling tulungin. Kaketus saking buku Pratnyanasari 2. Inggih alit-alit sareng sami sane mangkin sauten pitaken ringsor mawit wacana ring ajeng. Pitaken sane pertama punika wenten napi mudan wacana ring ajeng. Napi alit-alit? Inggih, buta teken ilumpuh. Pitaken kaping kalih sira sane tusing maduwe nyama? Inggih patut, buta teken ilumpuh. Nah, kaping 3 napi mamidan ragane tan maduwe nyama? Inggih patut pisan, karena ia cacat. Kaping 4 sira sane megandong? Sira alit-alit? Inggih patut ilumpuh. Pitaken sane kaping 4 punika wenten napi banget teken pisagane? Napi alit-alit? Inggih nasi apa nyidayang medar. Inggih alit-alit sareng sami, risampune iraga nyawis pitakene entu iraga sane mangkin melajahin indik napi? Inggih indik tata kruna bahasa Bali. Nanging sadurung iraga melajen indik tata kruna bahasa Bali, alit-alit harus uning napi nika sane mategas kruna. Nah sane mangkin ibu pacang ngejelasin dumun nggih. Kruna inggih punika pupulan suara sane maduwe arti. Sampun alit-alit? Nggih. Manut wangunyane kruna punika kakepah dados kuda alit-alit? Inggih patut dados papat. Sane kaping siki kruna lingga, kruna dwilingga, kruna tiron, miwah kruna satma. Alit-alit sareng sami, iriki wenten contoh kruna lingga manut awanda utawi kecap. Sane kaping siki wenten lengkara kruna lingga kecap utawi awanda. Lengkaranyane iputu bokne lantang melembat. Sane encen mawit saking kruna lingga kecap alit-alit? Inggih, bok. Sane kaping kalih wenten contoh lengkaranyane kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda. Dibi titiang nanjung batu. Nah sane encen kruna lingganyane? Inggih batu. Sane kaping 3 wenten contoh kruna lingga tigang kecap utawi tigang wanda.
meme meli subaga akilo di pekan. Sane encen kuna linggane? Inggih sumaga. Patut pisan alit-alit. Sane kaping papat. Kuna lingga petang wanda utawi petang kecap. Contoh lengkaranya ne. Titiang ngalap kali asem, rasane masem kecut. Sane encen alit-alit kuna lingganya ne? Inggih patut kali asem. Sane kaping untat kuna lingga limang kecap utawi limang wanda. Contoh krunanya ne. Titiang ngalap kati wawalan keabian di bisanja. Sane encen alit-alit? Inggih kati wawalan. Patut pisan alit-alit sareng sami. Inggih alit-alit sareng sami, sampun wusan ibu nyelasin inde wacana bahasa Bali lan tata kruna bahasa Bali. Dumugi napi sane ibu aptiang alit-alit ngidayang ngresepan nggih. Neket dini ibu nyelasin ibu nunas ampura yen wenten iwang dumugi iraga malih ketemu ring rahina sane benjang. Ibu sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.